Ni suweng ba sakanti ko Don Bosco Media Network ko narum chak soa. Anga Alicia A sangma na simang na dali Koborrang ko para katenga. Kata bichungrang BSF rang tang futpunga chet pa raising day komania. Mukro song Meghalaya ni nungo kaaka nya JHADC para katanga. Chugumuk pa Koborrang India asungni gapan bakrang odung gapa BSF siparang baksa Border Security Force BSF ko asungo sungchengani ko gisikra e sima arijorang odong ini thmengpa Meghalaya ni BSF siparang ba December 7 tarik chongmotan brisibra salo chang sotpunga chet kapa raising day ko manyang paaha skang India aru Pakistan dakrakani jaman asungni sima arijorang ko chugumuk aru belake nithmani rang ko dakna nang chongmotani ko neken ba Padma Vibhushan Award ko chega pa IPS KF Rustamji BSF sipaidol ko cha chisku sotok punga Bilsini December 7 tarik ko sung chenga hachim aba chingo de BSF o khugrup punga battalion rang sandong ngayachim indi barut kijan ge rachasa susku gatham battalion na thangdo ha tangdike unka pa sipaidol ko san bari dapatai gija airway waterwing artillery yan nakaparang chi asungna chugumak chelchak nirokani ko nani khamrang oba namen belag tapata ni ko nakna gatamat na ha Resal ko gisik raay maniyanga ni Meghalaya BSF ni IG Inderjit Singrana ni Jinmana agan prakatingon sungsul asung Bangladesh baksa International Sima Ari ko swalgerke dongengpa Recharbe sutbribri kilometer rango Meghalaya ni BSF frontier belakin nitmani rangko takatinga baksa naba Sima Ari rango sungdongengpa Meghalaya ni mandirang baksa Meli nangramani ko belakatpat nagata mandirangko kadungatani bidingo dentang jakurangko dean baksana public outreach program rangko ba ungat runginga ne parakatanga ha Belsisani gisepon Meghalaya ni BSF frontier niamgri phal badenging gapa gongkro kruk pungamang na bata bosturang ko ba sikna gatamat na ha warangoni ara machu pekat gapa rengani bosturang sona aro mengkepen kamchata bosturang anunga janapatan baksana niamgri naptra gapa sak sotok sai India ni mandirang sakholachi ni Bangladesh ni aro sakholachi ronghia ni mandirang ko manchape sima ariniam ko pegapa gemuk sagrachasa khulgru gatham mandirang ko ba BSF rang rupna gatamat nahani IG janap tolanga ha Jaintia Hills Autonomous District Council JHADC o dungapa lekharang ko siani gata de mukro songara Meghalaya adokngo ga kapa byapa nonga ne Budpar Salo JHADC ni Chief Executive Member CM Thombor Shiwat Talatani ko onangaha mukro songo songdongeng gapa khasirang ko nyamgri songdong gaparang ane Karbi Anglong Autonomous Council KAAC ni Chief Executive Member CM Tuliram Rongkhang aganahani gamanya khatarang ko JHADC ni CM para katang skha yan dalna Koborrang ni suweng gapa sakantikon metela